purika siku leri nga ta huma hi siku lela rifo ri nga ta nghena. A hi languteni namuntlha leswaku vanhu vangaki se va nga fa. A hi languteni namuntlha i vakrisi vangaki lava nga fa. A hi languteni namuntlha i vafundhisi vangaki lava nga fa, lava twisisaka leswaku a rito la namuntlha nompodi a chuva ka Bibele tenki ya nghena seminari enta ukuta munhu un'wanyani loyi nga heta teologiya a ta fika hi byela leswaku le ka nkarhi wa civilization lowu munhu poda nga phuzi bya linyingi mara phuza kan'we hi vhiki hi fike ka civilization la munhu a nyimaka aka seminari a byela vanhu aka wansati poda nyima a chumayela hi le ka nkarhi lowu vanhu va nga huma aka ri lwa xikwembu va nga byeliwa leswaku endla misa a hi problema. Hi fike ka nkarhi lowu vanhu va nga byeliwa leswaku a hi problema a ku va va xumayela va tlhela va teka a vasati va vanhu. Hi byeliwe hi fikile ka nkarhi lowu vanhu va nga byeliwa leswaku a hi problema munhu a chumayela a tlhaya dzambangi. Hi fike ka nkarhi lowu vanhu va nga huma leswaku a hi problema a ku va wansati a yimbelela a tlhela gqoka buluku hi mhaka munhu swi endleka purika ya vanhu va humile laha xikwembu xi nga va veka kona.